Ka te tiwi kia whakawhiti atu tātou kia tākuta Pharisee nai nei mā ngai o te pāti Māori e mihi ana kia koe te tuakana, nau mai anō ki te karere. Tēnā koe te mana hau o tira te iwi whānui tēnā tātou. E hoa ka rapu ake au i o whakaaro e pāna ki te tau kume ako ake nei tuatahi me kōrero hauora tāua i te mea e rere ana te whakatūpato i a tākuta Shane Reti minite i ngā take hauora kei horapa a te mate karawaka. Hea o tohu ki te kāwanatanga e whai wāhi ai ngā hapori Māori ki ngā pūwero ārai taua mate ngā kano ārai rāna i te mea i tēnei wānei kei te heke haere ngā te tauranga mō ngā Māori e whai ana i taua kano ārai. Ai. Wai i kitea tātou i te tauira, ina me pēhea te whakatinana i te hōrapatanga o te tuku rongoā ki te iwi Māori i roto i te mate kōwhiori. I tērā wā, i riro mā ngā rōpū tuku iho, a te iwi Māori e whakarata mai ki e nā rongoā o te kāwanatanga. Nō reira me pērā no, katai anō mātou ka hoki mai i tūranga waiwai te huinga a motu o te rōpū o ngā wāhine toko i te wāhine Māori toko i te ora, tō rātou hui a motu. Nō reira ko taua momo rōpū tuku iho, kei a rātou te āheitanga te whātoro atu ki o tātou tini whanaunga, te hunga ki hai te kāwanatanga i āhei te toro atu. Nō reira he māma noi ho te kite atu i te ara hei whai mā reti, ko te tuku i te pūtea me ngā rauemi, ki ngā rōpū e āhe ana te toro atu ki o tāua tini whanaunga, e noho nei ngā wop-wops, e noho rā nei ngā wākainga, ngā mea he uaua mā te kāwanatanga te toro atu. Tika marika tēnā kore i mātaki au i te mahi te whānau waipareire i konei tāmaki nei te wā o te kōwhiori i rawe i ora tāmaki makaurau katoa i a rātou me a rātou mahi Māori mai Pākehā mai wai mai rānei. I a tātou tāue kōrero ana mo te katoa o ngā iwi kei tēnei whenua noho ana e hoa. David Seymour, tō māhanga kia Helmut Mudlik o Ngāti Toa Rangatira he tau patu mo te tiriti o Waitangi e hoa au e taukuri e. E aha ana te pāti Māori hei tohe atu kia Seymour, hei whakatika atu i ngā hori e puta mai ana i te waha o David Seymour mo te tiriti o Waitangi. Ka tukua tonu tia te tika me te pono o te tiriti o Waitangi. Hei whakarongotanga mā te motu, kaore he rongoā mo te hunga pēra i a Rāori i a David Seymour. Kei a rātou, tā rātou kōrero, ka u rātou ki tā rātou e pōhehe nei. Anō nei he tika he pono nā te atua. Engari, ko te mea pai, nā ana mahi, kua whakatairanga hia, kua māre wāka nei te kōrero. Hei kitenga, hei whakarongo mā te motu whānui. Nō reira, waiho rātou ki a rātou mahi, ko tā tātou mahi, he tuku i ngā kōrero e tika ana, mo te tiriti o Waitangi, ngā whakataunga kua puta mai i ngā tau kua tata rimatakau i nāia nei i a te traipiunara, me e rātu a huatanga. Ngā kōrero tēnei wā, ngā rangahautanga kua oti ngā iwi nei te rangahau, i roto i a rātou whakataunga take tiriti o Waitangi i roto i ngā tau. He nui no atu te puna mātauranga, te puna mōhio, he mārake te kita atu i enei āhuatanga. Engari te hunga pēra i a Seymour mā kaore mo te paku aro mai ki te pono me te tika o te kōrero. Nō reira waiho rātou ki a rātou, ko tā tātou he whakatairanga i ngā kōrero tika tūturu nei o tō tāua iwi o te tiriti o Waitangi, heke iho kia tātou. Ko tāua ngā Māori e mahi nui ana kia Māori tātou, e mārama ana tātou e ki ngā kōrero tika, ngā kōrero pono mo te tiriti o Waitangi. Engari, hea pēr tētahi rautaki e hinga i te pire a David Seymour i roto i ngā whakaaro o te marea whānui, i roto i ngā whakaaro o ngā Pākehā o tēnei whenua, i roto i ngā whakaaro o ngā āhia o tēnei whenua. Tāu e te Māori tātou, ngā Māori e mahi ana kia Māori tātou, e mārama ana tātou. Engari pēhea te tūmata nui o Aotearoa, hea tētahi rautaki e hinga i tēnei pire i roto i o rātou whakaaro. Tika tonu e Scotty. Tētahi ara hei whai mā tātou ko te whakawhanaunga i enei momo kōrero i roto i o tātou hapori, i roto i a tātou whānau, o tātou hoa Pākehā nei, tauiwi nei, me kahake atu tō tātou kōrero atu ki a rātou.
pene anō, marunga i te TV, i te pai pāpori rānei, ko te whakatairanga i te kaupapa, e he kēnei ngā podcast e haere i te wānei, me inga etahi ki runga i te kaupapa o te tiriti o Waitangi. He tuku kaha nei i ngā kōrero tika mo te tiriti o Waitangi. Me te mea anō hoki, e nei kōrero tika e mea nei ahau, ko ngā whakataunga ko heke mai roto i ngā kōti o te kāwanatanga. Ne, kaua ko ngā kōti o te iwi Māori, kaua ia te iwi Māori i ngā roia, i ngā tiati o te kāwanatanga. Nō reira me pērā tātou, oti rā ko te tuku atu i enei kōrero ki roto ki ngā marautanga o ngā kura, kei reira whakaako ai, kei taka tēnei pōhehe nui ki te ngā reanga e haere mai ana. Nō reira aua tū ara katoa e Scotty me whaia ngāta hitia e tātou. Me te mea nei, he ora kei roto i te tiriti o Waitangi mo tau iwi mā. Tika marika tēnā kōrero. Tāpiri atu ki ēnā kōrero, ēnā whakaaro o e hoa e tahuri mai ai te tūmata nui ki a tātou me tā tātou whakahei tēnei pire me mātakitaki rātou i tō kōrero mo te tiriti i tērā hui M9. I reira e whakarongo ana ki a koe i rawe tō kōrero i tērā pō, me whakarongo te marea, me mātaki te marea i tērā kōrero i puta i a koe. E mihi ana ki a koe, tākuta taku rangatira, taku tuakana, e mihi ana ki a koe i te pai o whakaaro i tēnei ahiahi. Ngā mihi nui, me ngā manaakitanga o te wā. Tēnā koe.